spokesperson akihai pu nili RA bangke silawar bielo lapen nili RV long bangke nili tum spokesperson akihai Chumangkro lapen thu Laichaning Leng lapen nili tum ST Morcha long General Secretary akihai Rondit Kramsa penang nili tum pini press nang tuman antame kardom nang piglo si nilitum nang litum pan chuhanga bangalahan lo nang litum kado wida chini lo Karbi Anglong ajak dinklui pen kachisong 1986 aningkan pen piniani anta kritikri bonte bont sangsepin pen autonomous state pini Karbi Anglong araratum nang chisong bong wangbok labangso autonomous state alam the nang tum kadoi de chini lo Karbi Anglong ra tum ko ane kithi ki jang ko ane kisung nang la bangso alam the pinianian ta Karbi Anglong ra tum anutin ta aning aru sidola la pentu kaita autonomous state metu si long poma la pen autonomous state long lutante Karbi Anglong ke chingthur po labangso non autonomous council ke do bom aja kong penchora bangke Karbi Anglong arara phan ki paching thuri phan pachitang labuni lasi pachitang lab nai polotang te autonomous state bangke ditun long vek nang po ajak dinclude penilitum chisong bom sila bangso lam patumi 6 parliamentary Difu parliamentary constituency IMP akihai Omor Singh Tiso Patumi Parliament along autonomous siralam alangli Clardak peningi dunlo labangso ningi bomahut India a prime minister home minister defense minister tumanta dolap namtum kadure chini lo Bharatiya Janata Party Parliament along bang pharohini ra bang plikep do MP Lok Sabha long la song bong pen kan ngi dun long ye tungke bang troxy vet la bangso bang troxy yang bong pen bahini tum sia tumi ningi dun long chot la bangso ilituma MP Omor Singh Tiso kan ngi bomahut prime minister ta dolo home minister ta dolo la pen tu ke defense minister atumta doiklo Narendra Modi ta dolo home minister ta dolo la pen Rajnath Singh ta dolo ta selang lituma thengno si ilitum IMP alang li Clardak pen ingelo je Karbi Anglong aning arara ning ke hang autonomous state bangke nang pipleng pivek nang po article 244A labangso prime minister of home minister of hanta choropo polangli atumi ningelo lancho takali non ke bangji a session hut non puthot a session hora bangke president Drupadi Murmur alangli ponpe ki panung labang solam talang li bangke ningi ponlo lasipini Bharatiya Janata Party sarkar bangdat pena bangke lanikan ke bangbong north east along kuti force se a tribal atum pinia bangke Bharatiya Janata Party aphan kachuru Bharatiya Janata Party sarkar pendet wangdat pena fia bangke penan kaching thora bangke theglong lo lasi congress aphanda pulo nangtum te charli tu nangtum te charli non je pini Bharatiya Janata Party nikan cap nikan crazy ki claim along labang solam ke nang tumta charli ponon puanta congress tum hananta nang tumta hikhaya non pusi alangli utlo Assam along ta lasonda thaklo alangli north east kali Assam along antame alangli Assam along ta chingthur awar sai ki pi lapen pini peace and development ki do joine pini abangta Assam long ta misen isi a poribek dolo po alangli solam ta pengi pono lapen thu chokalilang akoi si bange 125 amendment bill constitutional long non ponpo lang sila bangso ke pon hostami kado kawe MP parliament long ke duana MP phananta lang chiningri lo la so bill ke pon hot ke kado weta nang support du nang po nang support du non Karbi Anglong rat kwano ne kisung Karbi Anglong rat kwano ne labangso ke palong dia phan kwane aprana mui chipi basi labangso abil ke wan hositame nang itu nang support nang popu alangli kado ke house phanda tuning rilo lanchot kali
125 amendment bill along ajak ke lele dolang ajak isi hini ke tok ponpe dolang hol bangso alam setame ako government afan chungri tholo prime minister home minister chungri tholo hol ha alam an setame ke ponthuji fan setame alang yako chungri tholo kasi nilitum Karbi Anglong Bharatiya Janata Party is Karbi Anglong pe nilitum ito IMP Omor Singh Tisophan nilitum malihin pen chorolo alang li lahai alam klardak pen parliament along ki ponthek parliament long kan yethek la pen MP doana phanta la bangso alam klardak pen ki pachini thekapot la pen thu kaddo kawe MP phanta chuningri si 125 amendment bill abangke nang support nai pula bangso kachuning report alang lipan ang churo parlo la songbong nilitum Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council alang li team atum pini Delhi sido lala alang litum a team alang litum anititro pen pini Omor Singh Tiso Phansetame lam kani du nangji lam kosong singani du naima lahai bidi suri pen chenglop lahai kadowe kapin khadun alang litum karjab dun thip alang li karjab thip pena joine pini ilitum IMP sita sahos pen alang li klardak pen labang so ni dumong pot Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council alang li panda churolo lasi la sonta khak yongsi ilitum a team banilitum a team ta yongsi parliament along la sonta khak Karbi Anglong Autonomous Council a CM tame alang li tar jadun thiplo polotante ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council ilitum autonomous state sitame longda prangpo la pen longwekji pusi ningthi nilitum kado अच्छा ये इसी अलावा जुटा कनो क्या जुला माने आदमी अवश्य सु पद को के नीचे दम के मेसन को पद के ग्लोंग अगे तुम पद के छोरो के सीतामी इसी अलावा हला 8 शेड्यूल अलावा प्रोविजन अभी और सिस्टम से नीचे रहती ऐसे लास्ट ऑफ तक बहादा मिनिस्टर नित्यानंद राय ना नीचे बाके 8 शेड्यूल राइट तुम कर अलावा 8 शेड्यूल का लॉजिक बना के प्रोविजन अभी और सिस्टम से के नीचे ऐसे लास्ट ऑफ तक बना को पिलर each schedule bangke la bangke regional language Karbi alam sitame nonanwa keli tumta LP school pen ME school pen high school anke nonan bangke tumta include bom dam bom lo lasi ili tumta me aji ajak include pen si each schedule along Karbi alam the sitame Karbi alam tame pilu donang po bangke li tumta demand on bom lo lasi UPDS a accord hut sitame la piludun lo KNLF accord MOS along sitame MOS 1 MOS 2 long sitame la so banke so dak pensio dak banke piludun lo la si central government banke ili tumophan je each schedule banke ili tumophan nang PGI banke alang tum provision ave pogale nang li tum chingwai non nang li tum ang bong chingwai non athe ladaka banke 6 kene 8 schedule long banke nili to banke language po banke english banke lake itum pithek the script english hai roman script banke nili tum ke pithek the sitame devanagari polotang te hindi kali te nang tum assamese la hiniang bong yong si yan lo plote nang tum chikroi lo polotang te tum anytime any moment sitame la bang so lama banke nili tum kaching wai ponji phanta ni tum ready la the accord along masiki do MOS 1 long do MOS 2 long sita do sita ili tamang bong la bang so chepakeng nong puta chepakeng long lelang chingwai long lelang ajo ni si et si do long non puta me ludung long le dalo kani non khala bage pamalam ne se non akimi lam ma akimi ne sing ni je lam la no se long exact lam na mane hala script hai script dang jong sinang mane dake option hin kaching me process long se dula regional pulote na assamese endunang ko po nang national pulote devanagari endunang ko hala roman tu bangke roman script ke lake non la sodin long ka bhi india long ke script awi mate lage script lage just official of mane solam si pulo la solam itu mangke devanagari te ene class me se ene kilo ma in roman script situ kan chora masih cuma option nang pilih hoda mane so bostu ban la roman script pa investment ki pan roman script bangke bang india sarkar nang pudak government masih nang pudak je roman script ke nitung nang pitek the roman script ke nok tawe india long ke
India longke lage official language mane communication of hansi la bangke national language kalimate lage official language mane communication panchak sita national language long bangke hodake English poke ave hodake Hindi dopo Tamil dopo Marathi dopo Assamese dopo Manipuri dopo Gorkha dopo Boro dopo lason mate script bolte lase itu bangke Roman script na Roman script kan gitu lihat tuh kacing mai proses long sidolo la bangke kacing wai a process long sidolo cingwai bong lo la bangka laso ke palong ji phandan dili tum bori dun bom le setame bang option nang pithu bange lalo je la Roman script pena bhaire nang tum jong si Devanagari anglo plotang te ba Assamese anglo plotang te lage joy keep mane script bangke Indian script na ko government policy bangke abroad country script ke India government bangke pipi dekhe policy lo lage this policy of government of India kacing mai proses long sidolo Chingwai lo setulo it is under process lagi mana between government and us asul chikra orte lage bang government se decide chopo ge di ani jata ya betul nani terbi din choklo bo pine adi tha dalang ma president ni ya chopo ma